Саламатсыздарбы, кымбаттуу катталуучулар. Мен бүгүн 15 декабрь 2021 жыл Ош шаарындагы буюм базарында турам. Вещевой рынокто. Мурунку буюм базар азыр мебель базары болуп калган. Азыр бир катар көргөзүп кетем сиздерге. Сураган экенсиздер мебелдерди. Каналга эгер сиз эмеле баш багып көрүп жаткан болсоңуз, видеолор жакса катталып кетиңиз. Эбеси. Кандайсыңар? Жаксыңарбы? Мебелдердин бааларын айтып койсуңарбы? Gönder. Krashinni deb qo'yib. Krashinni? Ular o'z 22 ming so'mdan. 22 metr. 22 ming, uzunu? MDF Krashinni. MDF Krashinni uzunu 2 metr ekan. 22 ming so'm. Qancha dedingiz? 22 ming. 22 ming so'm. Qayerda жасалат? Жасалышыбыз бүкүн Ошто жасалат экен. Производство Ош. 22 миң сом. 22 тысяч сом. Буларчы? Булары акрил материал деп коет. Азыр ушулар жакшы болуп атат кухняга. Булары 18 миң сомдон. 2 метр. 18 миң сом, 2 метр сомдугу. Буларчы? Булар кичине чапкараак менелер. 1 метр ой uzunu. Мынанысы 6,5 миң сом, наркынысы 6 миң сомдон. Өтөң 1 метр, просто улардын немеси. Размери кичине каттараак. Булар 1,5 метр чапкараак. Булар 10 миң сомдон. Дагы эмнелериңиз бар? Буларга мойка койдон беребиз буларга. Ошо 1000 сом кошулуп калат мойканын суммасы. Жакшы. 11 миң сом. 11 миң сом. Булар кандай? Мойкасы 2,5 метр акрил материал булар. Булар 30 миң сомдон. Шилкалары менен 30 миң сом экен. Ар түрдүү светini заказ кылып жасатса болот. Жакшы, бул жакка чыкпайлыбы? Мына шкафтар канча? Шкафтар булар чапкан шкафтар uzunu boyu 2 metr, uzunu 1,40. 1,5 литр 1,40 чыгат. Канча? Баасы 10 миң сом. Баасы 10 миң сом экен. Эми бул жакка чыгып көрөбүз, бул жерде гарнитуралар бар экен. Гарнитуралар жайгашыптыр бул бөлмөдө. Келиңиз. Айтырыңыз. Канчадан? Булар биринчиде турганы 75 миң сом. Кийинкиси 65 миң сом. Мына ак свети 75 миң. Наркы 65 миң. Булардын мыналардын комплеги бар, мисалы. Өзүнчө сатылат улар. Горкасы бар, горкасы 45 миң сом. Биякта турат. Горкасы? Горкалар отдельно? Горкалар отдельно, өзүнчө 45 миң сом. Спальный гарнитурдун комплеги, күзгүсү, шкафы, кроваты, 2 тумбочкасы кирет. Канча? Бул 75 миң, немеси менен полный комплект эсептей турган болсо 130 миңге барып калат. Жүк сандыктар менен. Доставка кандай болот? Доставка шаардын ичинде доставка кылып беребиз. Шаардын сыртында болсо кичине суммасы кошулуп калат, жол кирасы. Жумшак эмеректер жокпу? Дивандар, сандыктар. Сандыктары бар, сандыктар. Ошо эки немеси, каттасы, бир балачасы менен 12 миң сом болот. Кана барбы? Азыр жок, кандай? Жабанбы? Жок, бул неме күзгүсү үстүндө жок. Бул эмеби? Шкафы. Трюмо, шкаф. Кроваты, 2 тумбочкасы турат алында. 75 миң. 75 миң сом, ооба. Комплект. Дагы горкалардын кандай түрү бар?
Gorkalardan hazırcha shuncha shu oq svetlar. Gorkalar bunalar. Qancha? 45 ming so'm o'zincha. O'zincha? Hop. Shahar içinde dostavka, uстановка бесплатно. Janındagı da 45 mi? Hop. Özüңөр жасайсыңар bu жерде. Oştan material tiyakberten kelip jasalışımız mümkün. Mınalar жаңы чыккан sandıklar eken. Qancha eken? Bularning bahası şu kompleks satıladi 18 ming so'm. 18. Bunu da özüңөр жасайсыңар. Hop, buni o'zingizga o'xshatadi. En son eken içi qanday emi? İçi emi bu ancha ko'tarib ko'proq ham hozir vitka kuyov bolani kelin sepin bergan o'shanday da. 18 ming? 3'e 18 da. O, üçü komplekt 18 ming so'm. Niye ушундай кылып жасайсыңарбы? O, shunday qilib жасайmiz. Endi bular dayyari, qanday, misol bular 1,5 metroviy, bahasi 11 ming so'm. Biroq jasay turgan bo'lsak, zakazga 12 ming so'mdan jasaymiz metr. Шар içinde бесплатно. Shahar ichida bor, Доставка бесплатно. Undaqı da жасайсыңарбы? O, Qancha ekan? bu 75 santimetr. Bunun bahası 5,5 ming so'm. 25 ming ha? No içeride otelleri var, boşu var. 45 bin. Qayerda? İçeride o boşu var. Qayerinde deysiz? O içeride. Ha, ichkeride, hozir kirasiz. Bul 45 ming. Bul da oşto jasalabı? Boş da. İçeride Taşkentski var. Hozir bul 25 ming ha? 25 ming. A bulcha? 70 bin lira. 70 тысяч сомов. 70 ming deydi. Bul emne materialı? Yandakta. Жаңғақ из ореха 75 ming. А бул чоңой бойт, Yok çok. Канча стулу менен? 12. 12 стулу менен. Oralara 110 bin lira. Кайсылар? Oralara 110 bin lira. Булар болсо 110 миңден экен. Канча стулу? 12 stol. Ali Hürrem Sultan degeni bu. Хүрем Султаны. Хүрем Султан деп аталат экен. 12 стулу менен 110 ming deydi. Жаңғақтан, Ova canım. Жаңғақтан екен. Бұлчы? Ya bir de. Eke birde. Yani oşta da köprü rayonunda bir şeyden çalışıyor da. Ha? Biz böyle Karabalta magazini bizim magazin. Ha? Bir жолы тартып кеткенбиз да, Карабалтан. Ha? Каяктан жасайсыздар? Ташкентский. Ташкенттен алып келесиздер. Эң сонун жакшы. Бул жакта да барбы? Bu çıkıyor. Мына сандыктар канча болуп калды? Ona 11 lira mesela. 11,5? Çoğu. 11 bin lira veririz. 3'ü 11,5 ming комплект. Kasveti var. Кандай свет? Мындай. Темный, коричневый свет бар экен. Сонун экен. Спальный комплекттер канча? Burası 65 bin lira. İki tumba, şkaf, kravat, kamota, külgüsü var, burçta turat. 65 bin lira. 65 ming сом. Оштон жасалат, а? Bu uçta var. Uçta cesalı. А 75 bin lira. Bular gözüne жасамасыңар ғой, қандай? А Беларусияның тауарлары қаяқты? Немелері қандай? Карта деген. Бағынай Беларусияны Мындай светтер бар экен, 65 миң экен комплект. Булар болсо 6 стулу менен 45 миң экен. Жаңғақ дейт. Ағы бар экен. 45 тысяч сом. Бул жерде Ola 45 bin lira. 275'ke 110 stolu. 12 talik cangak stulları. 45 bin son. Ondan keyingisi 50 bin son. булбу? Bir de burası Aksiyeti için kıymet radyolar. 50 bin son. Burası 65 bin son. Cangak bunlara. 3 metre stolu 1,20. O keyingisi Hürrem Sultan. 110 bin son. 2 stolu gibi var. Bana han taxta bolat eje. Mana 2 jon boshga turadi nimasi? Qadarat 4 tog' nimasi. Noshkani olib borsangiz han taxta bo'lib qoladi. Noshkani tortib ko'ring.
Bundan keyingisi 60 ming so'm. 320 ga 1 jigamimiz so'm. Bundan keyingisi 6 tariga 45 ming so'm. Pochta ko'pchilik anaqa bizga ko'proq anaqa klientlarimiz Bishkekdan chalashyotadi. Qarabalta magazin, O'shda bizning magazin. Bishkekda emas, O'shda. Qarabalta magazin. Qarabalta magazin, O'sh Bishkek rынок. O'shda. Ko'pchilik Bishkekdagi klientlarimiz Bishkekda deb chalashyotadi hozir. Nomerlarni yozib ko'rasiz. Nomerlaringizni aytib qo'yavering. 51 ming 62 62 55. WhatsApp nomeri şu nomerda. Bular Toshkentdan kelgan. Andijon, Toshkent, O'zbekiston. Toshkentdan. Yaxshi inson ekan. Qashqarbalta magazin. O'shni ichida shahar ichida bekir. O'shda bekir. Shahar ichida dastlabki bekir. Rayonlarga kelishamiz. Dastlabkilar. Bosim kelishasizlar. Bos kelishdi. Bishkekka bo'lsa, Bishkekka har hafta ketishib o'tadi. Stol suvlar bir komplektini 3 ming 4 mingdan ketishib o'tadi.